Yose bishirwe hejuru kubwo kukuramya no kuguhimbaza data, kubwo kuvuga imirimo myiza y'amaboko yawe, kubwo kugira neza kwawe Mana. Hashimwe wewe wanesheje Satani, hashimwe wewe ukwiriye gushimwa n'ingeri zose, hashimwe wewe Mwami Mana yacu mu ijuru ugira icyo ukora. Haleluya, haleluya, himbazwa Jehova, urabikwiriye Mana data. Turagutambiye Mana, turagusekeye muri iki gitondo, ibi byose tubikoze kugira ngo habicubere Mwami. Ushimwe kuko watuboneye umwanya wo kuza mu nzu yawe, ushimwe kuko watuboneye umwanya wo kugira ngo twumve ijambo ryawe, kuko ntibabirose ariko twebwe Mana watugiriye neza, ubwiza bwawe n'imbabazi zawe bikomeza kubana natwe, ukomeza kutugirira neza. Hari icyo ukomeza gukora mu mitima yacu, ukomeza wongorera Mana, ryajwi ryawe ryongorera rigera kuri buri muntu wese, ryajwi ryawe Mana. Haleluya, haleluya, wewe Mana shobora sase, wewe Mana mugenge wa sase, wewe Mana ryajwi ibintu byose Mana wewe turagusekeye, turagutambiye, urabikwiriye Jehova, urabikwiriye Mana wewe. Bimbazwe data wewe, bimbazwe ngiriye, shimwa kandi bimbazwe Yesu wewe, umutima wacu urakwishimiye Jehova, uzibana natwe muri byose mu izina ryawe Yesu, amen, amen, amen. Amen. It's a time to welcome Pastor Paul.